Kecil lah. Ini terlalu gini ya. Yo, gas pak, gas pak. Adik mau dengar lagu Korea. Ya sabarlah, baru hijau, baru lah. Aduh, kama pak. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, gas pak, gas pak. Adik mau dengar lagu Korea boleh? Berhasil cari apa tuh? Masih muat gue nggak ya? Nggak muat gue di belakang tuh. Ya sabarlah, baru hijau, baru udah klakson aja lu. Lah. Ngopo kowe ngopo, Pak? Aduh, kama Pak. Aduh, ngosol aja. Nanai sih ketinggian. Cari ya. Pas lu ada jalan di tengah. Iya. Jalan ke kampung. Yang pakai warna panjang aja. Ini mah. Pakai batik warna. Ini nih kalau rombongan ngap-ngap tuh nggak tertib di jalan. Ya Allah, kenapa harus kayak gini? Ini menyebabkan kecelakaan nih loh. Nah. Entah kenapa lah nih anak-anak. Ada ndek botol. Abang sakit ya bang? Ini di Pandakian tuh menyesak-nyesak lo. Udahnya udah. Kecil lah. Ini terlalu gini ya.